tema koja bez sumnje uvek zaokuplja pažnju javnosti, ma šta se dešavalo na našoj, zauvek našoj zemlji Kosovo i Metohiji. A ovog puta zaista tema, ako malo pogledamo to sa jedne druge strane, jer u mom studiju ovde jedna izuzetna gošća, neko ko se na vrlo stručan način bavio pre svega i crkvenom diplomatijom, diplomirani teolog, ali inače svojevremeno su Ministarstvu za Kosovo i Metohiju bavila baš našim kulturnim nasleđem na Kosovo i Metohiji, bavila se dosta belom kugom i mislim da u ovim baš sada pregovorima vezanim, a žele da nam nametnu na sam isključuju neke tehničke pregovore, a ne pitanje statusa, dosta bi njeno znanje možda moglo da koristi i njeno iskustvo. Sad čini mi se da ovi naši koji vodi zemlju nisu baš zainteresovani za takve ljude, ali uglavnom moj vaš gost, gospođa Zorana Miljević. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla, hvala na lepim rečima u predstavljanju i svako dobro svim slušalcima Radio Fokusa. Pa evo da krenemo od tog kulturnog nasleđa koje mi imamo na Kosovu i Metohiji. To je jedna riznica koju bi se svaki narod dičio. Međutim, kod nas to izglasno se mi na neki način odrekli toga, jer kao što znamo UNESCO je to proglasio da su to hrišćanski kulturni spomenici, ono srpski izbačeno, a čini mi se da naša država trenutno apsolutno ne radi ništa po tom pitanju. I zašto to tako? To pitanje treba postaviti državi da na njega govori, a činjenica je da u javnosti i u medijima gotovo da i nema u poslednjih godinu dana recimo nikakvih informacija o toj temi, da je prosto ona u senci, dok je u nekom prethodnom periodu bila zaista u žiži interesovanja javnosti. Naravno, ova tema kao i tema bele kuge izuzetno su povezane, mada možda na prvi pogled to tako ne deluje, jer je reč o duhovnom, i to je u stvari metafora svih naših problema i svih iskušenja i poteškoća u kojima se srpski narod nalazi ne samo sada, nego možda poslednjih 100 godina. Znači Golgota kroz koju prolazimo i koja je sada doživljava neizvesno svoju kulminaciju. A što se tiče ove konkretno formulacije ove specijalizovane agencije Ujedinjenih nacija UNESCO koju ste pomenuli, to je bio jedan neobičajan način formulisanja, odnosno stavljanja na listu ta 3 dodatna spomenika kulture, sakralna spomenika kulture na Kosovu i Metohiji 2006. godine, dok je prethodno 2004. manastir Visoki Dečani bio uvršten u listu svetske baštine, svetske kulturne baštine. Ova 3, Pećka Patrijaršija, Crkva Bogorodice, Ljajiške i Gračanica, su uvršteni još zajedno sa Dečanima na listu kulturne baštine koja je ugrožena. Znači, ali ono što je za nas sporno bilo je neobično, prosto neobičan način formulisanja jeste da je to da su to međunarodni, da su to srednjevekovni spomenici na Kosovu, znači bez ono prefiksa srpski. Srednjevekovni spomenici. Uprilike je ispalo da to kao vizantijska kulturna baština i tako dalje, ali to su već nazivi koje koriste sada neke institucije takozvane kosovske države i turistički savez Kosova i tako dalje, koji nazivaju... I to jeste jedna vrsta otimačine Kosova i Metohije od strane Srbije, ali... Naravno, preimenovanje kulturnog nasleđa tuđe i krađa. Šta mislite, da li bi ovde zaista neko mogao da prihvati tek tako da mu se kaže, na primjer, da Gračanica nije srpska, nego eto, to je hrišćanska, iz čista mira samo ostane tako hrišćanska, vizantijska, nije ni važno, a da se izbaci to. Kako je moguće da niko ne reaguje? Pa neko bi se u svetu zaista na sve moguće načine upinjao da recimo sačuva nešto tako vredno u svojoj kulturnoj baštini. Dugo je i vlada Republike Srbije i sve nadležne ustanove zaštite, pa i domaće nevladine organizacije i svi stručnjaci dugo su se trudili, naročito u okviru pregovora o
2006. godine o statusu Kosova i Metohije da postignu maksimum. Naravno, svi ti napori su bili u okviru konvencionalnih sredstava, dakle u okviru međunarodno pravne regulative i naravno unutrašnjeg prava. Oni, nažalost, nisu urodili plodom iz mnogo razloga i sada smo u toj situaciji da, ja bih to objasnila, što se tiče svakog Srbina i pravoslavnog vernika i njegove intimne reakcije, možda emotivne, u tom smislu da smo mi, svako od nas, pa i kao kolektivno biće, toliko već umorni i iscrpljeni posle svih ovih ratova i ekonomskih izmorivanja i psiholoških pa i duhovnih, da više možda nemamo ni, znači jedna apatija vlada, tako da više nemamo snage da na neki fizički i vidljivi način manifestujemo tu svoju patnju. Moram da kažem, vi ste bili i tekako angažovani u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, međutim, očigledno zbog vašeg i tog nacionalnog stava i zato što želite da se borite za ovaj narod i ovu zemlju, posebno za Kosovo i Metohiju, vi, nažalost, tamo očigledno niste mogli da nađete zajednički jezik sa pojedinim ljudima koji danas vode to ministarstvo, jer oni ga vode zaista na jedan krajnje, pa u najmanju ruku vulgaran način. Ali ono što ja moram vas da pitam, pošto ste vi magistrirali između ostalog na crkvenoj diplomatiji, koliko je ona važna u ovom momentu kada se najavljuju ti pregovori vezani za Kosovo i Metohiju? Mi tražimo, bar se nadamo deklarativno, da ćemo razgovarati o statusu, ali vidimo da se tu nameću neka tehnička pitanja. Koliko crkva može zaista da utiče da pomogne? Crkva ima svoju istorijsku ulogu. Pravoslavna crkva je pre svega i uopšte ustrojstvo pravoslavne crkve na nacionalnom principu kao ponosnih crkava je upravo na primjeru srpskog naroda pokazalo kroz našu istoriju koliko je Srpska pravoslavna crkva značajna kao integrativni faktor i kao pa i institucije koje imaju tekako veliki politički uticaj kod Srba pre svega, čak i kod onih koji nisu, koji su, da tako kažemo, na vrlo niskom intenzitetu svog religijskog i verskog odnosa prema učenju, samom dogmatskom učenju. Da. I onda, naravno, samim tim da crkva može mnogo da učini i prema svim istraživanjima od poslednjih popisa znamo da su Vojska Srbije i Srpska pravoslavna crkva ulivale najviše poverenja od građana. Ovo pitam iz razloga zato što sve diplomate strane ili strani državnici, bez obzira koliko god nas nisu voleli ili čak ponekad pokazivali otvorenu mržnju prema nama, ali su, na primjer, uvek želi da se susretnu sa patrijarhom Pavlom, da s njim popričaju, da im on kaže nešto. Sad, koliko u takvim nekim odnosima može crkva da pomogne i da utiče možda na takve ljude koji su došli danas sa zadatkom, na primjer, da nam razvore zemlju? To je upravo suština crkvene diplomatije, jer taj termin, ta sintagma se provlačila dosta kroz medije, međutim nisam sigurna da baš da je ta definicija crkvene diplomatije ovako opšte poznata i jasna mnogima, jer upravo smisao njen jeste da je ona diplomatija, takozvana diplomatija drugog koloseka, dakle pored ove oficijalne diplomatije. Inače, vrlo važna diplomatija. Da, postoji i ta diplomatija drugog koloseka i recimo u nju spada i ekonomska diplomatija koja je takođe pominjena. Dakle, sastoji se u tome da nacionalni interes i spoljno političke ciljeve države potpomaže svojim uticajem i saradnjom sa drugim verskim zajednicama u svetu, njihovim vernicima ili uticajem na svoje vernike kod diplomatije drugih zemalja. Da li radite naša crkva danas?
Ili je malo se ta aktivnost, čini mi se, kažemo, na neki niži nivo je svela? Ja znam za jedan konkretan primer i meni je to predstavilo pravu poslasticu. To je upravo naravno zahvaljujući pre svega srpskoj vladi, srpskoj državi, kada je sprečeno masovno priznanje u martu i aprilu 2008. godine na konferenciji OIK-a, znači organizacije islamske konferencije, gde je muftija Jusuf Spahić izašao za govor. Znači već je bilo sve spremljeno, lobirali su skopski muftija i mislim neko sa albanske strane. Bilo je pripremljeno da se usvoji deklaracija o zajedničkom priznanju nezavisnosti Kosova, a muftija je to doslovce predupredio, sprečio, jer je rekao da bi to dovelo opasnost muslimani koji žive u Srbiji izvan Kosova. Eto, znači, može tu dosta naravno da se pomogne. Samo da imamo nekoga na vezi, pozivamo da se javite zato što jeste tema vrlo aktualna, a i vrlo značajna. 011-30-557-30. Čini mi se da imamo nekoga na vezi, ako možete da uzmete samo slušalice. Halo, dobar dan. Dobar dan, želim. Izvolite. Ovde vaš slušalica Cevela iz Mola, ako mogu da ostanem anonim, molim vas. Samo postavite pitanje. Vrlo kratko pitanje. Da li će onog trenutka kada Sveti Otac Papa kroči na tlo Srbije i kad mi budemo prihvatili tu njihovu ekumenu koja se svodi na priznavanje Pape, da li ćemo mi onda slaviti i Svetog Alojzija Stepinca? Evo, dobro to pitanje. Ajde kada već to povežemo nekako sa ekumenizmom i sa svim ovim što se ovde dešava, možemo naravno malo i o tome da popričamo. Inače, ja koristim priliku da svim rimokatolicima čestitam Badnji dan danas, ali ajde da zaista o tome malo nešto kažemo. Priča se da i tekako jačata neka struja koja je u crkvi našoj, koja je to malo više ekumenistički nastrojena. Da li vi imate neka saznanja o tome? Ja imam saznanja iz medija i ne bih uopšte pretendovala na titulu verskog analitičara, niti bilo kakvog analitičara. Što je malo čudno ovako jedna titula, kako se to krste na nekim drugim stanicama, verski analitičar, ne znam šta to znači. Ajde. Mi imamo u stvari poplavu raznoraznih analitičara, ja se vrlo često šalim pa kažem sve sami analitičar i jedan sintetičar. Da. Tako da bih ja ipak više volila da mi to sintetizujemo sve te analize pa da dođemo do nekih konkretnih zaključaka. Što se tiče ovog pitanja, naravno ja ne znam, ne mogu da, to je svakako više u polušalju tako rečeno, ali činjenica je da i naravno mi odavno o tome ovako diskutujemo, razgovaramo, pa i krugovima ljudi koji se bave diplomatijom na ovaj ili onaj način, što naučno, što praktično, da Papa ima pravo da poseti svoje vernike u Srbiji, je tako? Da. Kao pre svega poglavar jeste rimokatolika. Međutim, s druge strane, s obzirom na naše istorijsko iskustvo, imamo ne baš malo nerešenih pitanja, imamo mnogo nerešenih pitanja. Objektivno je i realno je očekivati da će to izazvati ogromno nezadovoljstvo pre svega vernika, pa i onih koji, kao što sam već rekla, nisu, možda ne upražnjavaju svoju veru, ali se izjašnjavaju prosto tradicionalno, kao tradicionalni vernici pripadnici Srpske pravoslavne crkve, da će to izazvati ogorčenje, revolt, i mislim da bi svi oni koji odlučuju o tome trebalo da itekako uzimaju u obzir u smislu nekih bezbednostnih procena i posljedica koje bi ta postala mogla da... Kratko samo, da li bi bilo koji Srpske pravoslavne crkve, pa i s naše države uopšte smeo da se ostane takav korak da primi papu dok se makar Vatikan ne izvine za Jasenovac, na primjer, makar toliko da urade. Da li bi smelo tako nešto se uradi?